Qu'arriben! Qu'arriben! Que sont assis! Las anades 70. Los ovnis que se passeien por nos Teseu. En tot cas, los testimonis que són nombrus. A Ares, en Gironde, Robert Cotten caten établi la venue de dos extraterrestres. Mais a Reaha, los omiots verts ne semblen pas amateurs de douzaines de plates ou de caves. La maioria ne s'accata pas, que Miche Hort la sua volontat d'arcueir aos visitaires de l'espaci sous seu gascú. Que vous attendem toujours. La vez que va crear lo primer ovnipor au monde. E, enta que los marcians ne s'enganin pas, qui va quia u faus plat volaire. Despugença, Ares catira los turistas, los jornalistas e los amateurs d'ufologia do mundo sencer. Mas los omiots verds, ne sunt pas encara venuts.